Kahnyo trap Youth Council HYC haka arpoi trek jeliau arhajar arpuar kalale ikendo usembut menteri rang ba kejela ba prestun tensong bat keladawa bade ban kelano ek office memorandum jangka reservation policy kabel penmi haka spau trek jemang arhajar arpuar bat kedai ban bah bet prapo nak sispa ki khasi jantia ki ba apply kam harilom khasi bat harilom garo ru dai ban bah bet prapo nak sispa ki garo Presiden ke HYC uba Robert Jun Karjaarin uloong ba keseng kedap da kejing sokya hakabedai bat ke point F jang office memorandum kabala penmi ya kashpo trik jemang arhajar arpuar kabala batai syai kumno bat penkre ek roster system ha kejing thungkam leng ba reservation policy he kitnat sarkar ke directorate ke district bat ke subdivision uloong ba kat kum ka point F La kedau bayi ki pos ke berani ki district na subdivision ki bamdan kejing penkari akam kum ka grade 3 bat grade 4. Baha kajaka bakandon kejing baha saupo nak sispa nak bentaki kasi bat saupo nak sispa nak bentaki garo. Dai bandon bet no prapo nak sispa harilom kasi kata tangi ki kasi bagi jantia di bani okam. Kad bahar harilom garo de ban mang bet prapo nak sispa ki garo bani okam. Handrai kejing ia ke bami hak office memorandum kadai bagi don arteli ki kendon. Bahakane ka prapo nak sispa de man ailat ningkong ginong sok snong ki bapura bat kata ka prapo nak sispa harilum garo kinyo ki garo tang lada kim nam ki kasi jantia ki ba apply ka kam bat ka prapo nak sispa harilum kasi jantia kan trekam tang lada omdan ki garo ki ba apply hendrai ba khanya ki jinglong jingman ki district ka jela ki kasi ki basong basa harilum garo ki dunabha hendrai ki garo ki basong basa harilum kasi jantia ki don de ki lakngut bat kini kan long kejing dorong ke bakrau ya kejat beneriau kasih jantia hakani ka pentai ki ong ba ya kini ki post ki badan ha ki district level lani sub divisional level ki bomdan ka jing transfer na ka wei ka district sha ka wei ka district ka bomud kitu ki post ki ba kitu ki post grade 3 lani grade 4 ki ba sha recruit da ka DSC lani da kitu ki department ki badan ha ka tu ka district ki ong ba ha jaka ba kan dan 40 kasi 40 garo kadi be bandon ka combine 80 kemud ha garo hil kadi ben ki garo ki bani ob 80 ha khasi jente hil ki khasi ki de bani khasi jentia ki de bani ob 80 ya kata ngi bian nomor kadi benlong hi kunta satei umat yo u garo 80 sane ngi de bani ob mangi hendrai ka problem ka bandon ha kani ka office memorandum but kani ka problem ka exist ha ka original reservation policy kalong baki don artli ki clause ki rider ka wei ki rider ki ong ba ya kata ka jinglong 80 sate but 80 sate kalong first preference should be given to the permanent resident of district ka baar pat kalong ba kata ka 80% sya garo kinyo ki garo tangla dom don khasi jentia ba apply but ka 80% ha khasi jente hil kan long tangla dom don garo ba apply tilada phi kenya ka jinglong ka jingman jong ki district ha me khlia Kemo hitip ki khasi permanent resident ha garo hil duna garo permanent resident ha khasi hil te dakilak don tapi keren ya Riboy district west hasil south west hasil east hasil kano ka garo resident ki beri permanent resident kila jan poi ni kila tinalor kata ko ong ba tanglada mo apply ngin yo eti lani tanglada omdan ba apply khasi sha garo ki garo kan yo eti kata kalau obvious ki garo sandi ki di permanent resident jo ki district jo ngi tikin apply kam ngi satai tingim de ki permanent resident tingin no apply ka buat the end of the day the result kalong pa ha garo hil eti ki ni garo ngi sandi pat habis sam 40 kata di ka jingmana kan ni kata lawan ka roster la pentri kam ya ka roster along with the policy lada ngi keren ya kata ka jing bom apply kajing apply ba kajing bom apply badal pinakren ni kata kajing long permanent resident ka kalabet eti station ni pa ka kala 40 dikatakan dei ka jing dunong ka bakraw ka jam dru jongi bat ngila ya kendu UCM ngila kedau bahkan ni kan sawanra ya ka ya kajing bom sotenang barong itip beli nginelen ba kami clear reservation policy ka no siliang lupa ki perlok garo jongi ki don pralak tam ngi don khan la lai tang more 40%. What's the logic? Pina tak dia ngi la keren ba kani ka clause ha kani ka F ha kani point F ka para tu jong kani point F di ben penbet bat na kaliang jong u sembut menteri rang ba ula kula rangi ba unsa
page ya kan ni buat saya keren buat UCM buat secretary kumno bakin revisit ya kan ni kata ka dika assurance ke bangil ayo nalor kata ngila ke daudi ya ki we ki benta ki bodon haka reservation policy we ni ki benta ki bodon haka reservation policy ke ban kata si ke dai kumba kalong menta kendai ya ketuka 0.71 terter keboong baga reservation policy can apply ya kini ki government undertaking but ki government aided institution berkede belong 40 45 and 15 kejingkeli mentak long ke kita ki government aided institution kuma pitip ki government aided institution bun di school berkini ki government aided school bun ki di school balang ki school sinong ki school yung society lan ki rusiman ti sebut tai lada ya ke school juga belang sterian let's say hamokarat ane hanoston ne hasilong kan 40% garu teachers recruitment gamlang lani ye ki school juga baptist church hagaru let's say kan 40% ka kasih recruitment de katala kulumar ti with roster kan niru kan wan raji ya nomor kumba kalong menta kalong ba ka government kam don bentai rem ya ka recruitment jong kinong kai hakini ki aided institution kila bende ki SSA kila bende ki deficit pattern kila bende wat ki ad hoc ro kila bende ki college and ki school ro kumjo ti lada kani kam roster mata kawan kan poi ba baro ki school ha garo and like post tang kasi baro ki school kasi pan like post ha garo ti kani ru di kawai na ki jing ki ba na kani ka roster kan sami ya ki bang ila kedau ya menteri rang ba bat ula dok onghi ba ya kani ru kin sa persyang pen baik kanang bakan menembu jing sa garu hil lan desa kasih hil nama beli ke sentiment ka di nomor kumboong khamtam ki school ka ban recommend yo no kai ka di BKMC la di school balang na school sinong ro ti lada hab ban recommend no da ka 40 ti kanomi hab ngim ongpat ba di ban weng ya ka reservation nang ni ka di bandan ka reservation hakini ru no blay ka involve public money ka involve ka tulok basi wa sarkar tang ba ngi si ong ba la kuno ka di ban long kampanye ti ke sate ka di bandan kampanye ti saniru ka di ban kampanye ti kanang ba kan sud ya kata ka kum terikam ka ba lane baro sekata ti kini ki main point ki ba ngila risk hak beri bat ka government but kemil tiga government kan penbet ya kan ni nama ladangin penbet ya kan ni ka policy na lor kumbang ila dap ong bakal ano siliang lupa sawe kan wan sa kan ni ka roster ka benta kan ni ka roster ngirit along bat kini ki policy ki bala don lupa menta kan sawan ra jing adu kata no beli kan no susu kata lajur sa kawai kaliang bat kan ni kan sa ketak ba nalor kani ke HYC kala keduru bah kabaidai bat kamat 71 kabala kedau bag reservation policy kan terekam hagi jaka pulie kibla penyat di giriu shimet kibio jengkersan bat jengerap na ke sarkar jela uba Robert Jun Kharjaren ulong bagi babon higi jaka pulie ke di skol bat kamlong kebayha bantungkam saupo naksispa ki garo harilum kasih jentia ne bantungkam saupo naksispa ki kasih jentia harilum garo kumta kesengla dawa badai ban mangbet prapau naksispa yaki kasih jantia harilum kasih bat prapau naksispa ki garo harilum garo bat kum kadak jong jing buram ki garo ki basa harilum kasih ki demene apply bet harilum garo kam tam ha bagarukom bahakam kalano siliang lupa bat kumno upralak tam unyo yakaju bat ukat lailak tam uba Robert Jun Kharjaren ulong shosho bag sarkar kalakular ban persyang ban penbet ki jing dawa keseng kenang bakan umbo jeng harilum garo narilum kasih jantia balada amla ban penbet no mentai kani kandang penno susu katarajor hakabedai bat kejing tongkam nakaliam kasang ke gi ai jumut pi ya ai pat long ban penbet gi hakabedi pat ketua point F kebolong kampanye ti hagi district level ngil ada bong bet ba kadi bendan bet 80% kasih jantia sani kasih jantia hil 80% kasih garo hil respective ki apply nama apply respective juga population ke bangidan respective lagi day nam de ki permanent resident of district ni ngatrai kum gadak ka jing buram ki garo wat ki basak ne ki ai ki lay apply DSC state kenang makan ne kata ka 40 kin hari ladap ki kwa ban yet na palat dia kata tinggi la dobong bag reservation policy kala anak silang lupa justification
kumno ukhat lai lak tam bat upra lak tam un keju ha ka reservation policy verifin page ha ka national reservation policy ki OBC ki kham yo bun mabli ki kham bun population SC ki kham yo bun ki kham bun population ST ngi yo tang 7.5 mabli ngi duna population bat ada puli ya ka reservation policy ka bala snana du atam masjid makhlia kong ba ka jing pen page 40 pati long based on population ti hat andrei hatu ko por tingi ka garo population ko pun na mabli kadang di atam masjid ka atam masjid ti ka garo population ha sam wat hadu mentaru ki jandon arlak mo ti andrei kum bakalong mentate ka revision policy ti ka apply bitang ya tribal bahasa makhlia ti kata ka gap haka population ru kala jangai ti haka badi bat katu ka government aided institution ru gala de ong ba kala di bedon bit ka flat 80 combine shani but flat 80% sha garohil